Nongeye kubasuhuza abanyarwanda, abanyarwandakazi, bazarendokazi bakunzi bamenye impamvu TV. Turagarutse nanone kuri iyi tariki ya kabiri mu kwezi kwa kabiri Gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu kugira ngo tubagezeho amakuru tuba tubonye, ubusesenguzi, ubushishozi ndetse n'ijisho rya mukuru, kugira ngo byose bitubaho tujye tumenya ibyo ari byo. Ndagira ngo rero muri aka kanya munyemerere mpite ntangirana ikiganiro mbasuhuza uko bisanzwe, ngira nti nimugire Imana ishobora byose, kuko twebwe niyo twishingikirijeho, turayemera, turayubaha kandi turayikunda, kubera ko tuzi ko ariyo iturinze kandi ituyoboye. Nimugire ubutaka, nimugire gakondo, nimugire ubuzima buzira umuze muri repubulika, mu gihugu gifite repubulika na demokarasi, kitari igihugu cya cyami. Ibyo ni indamukanyo tugomba guhora duhozaho kandi tugaharanira ko izashyirwa mu ngiro. Ngiye kubaganiriza iki rero? Ni insanganyamatsiko nise nti yirukanywe muri ambasade y'Ubwongereza y'u Rwanda mu Bwongereza, none Kagame amugize uwungirije NSS. Uwo ninde? Turaza kumuganiraho nyuma, nitwabona akanya turanavuga ku kindi gikorwa cyakozwe ejo tutagarutseho cyane, cyuko nicyo nise nti agakino ko gucuhura ku munsi witiriwe intwari. Kagame yambuwe umuhanda muri Malawi, none yatangiye kwitirira ibikorwa atakoze abandi. Biriya bishatse kuvuga iki? Turaza kugira icyo tubivugaho, kuko hari ibintu byinshi bigomba kugira icyo bivugwaho, kugira ngo abanyarwanda batajya bafata ibikorwa bikorwa n'akari agatsiko, iriya ngoma ya cyami yambaye ikote rya repubulika, kugira ngo babifate nk'uko bisanzwe. Bagomba kubifata mu buryo bumva basobanukiwe, kandi abantu bagomba kubafasha gusobanukirwa natwe turimo, kubera ko twacengeye imikorere y'inyenzi inkotanyi, tukaba tuzi amayeri menshi yazo, nk'uko yagiye yacengeye ubutegetsi bwa Habyarimana ikabucenga. Yaracengeye irabucenga, bituma ibucengera irabushegesha, kubera ko batigeze bita ku bubi bw'inkotanyi ngo bumve urubori rwazo, inyenzi. Hanyuma kuko bo batagenzwa n'icyiza, aza aseka ariko agenzwa n'ikindi, aza avuga Imana ariko inyuma hari shitani. Ibyo rero twarabicengeye twebwe, nta jambo na rimwe ry'inkotanyi tudatega amatwi ngo twumve icyo bashaka kuvuga, kandi bavuga ikinyuranyo cy'icyo bashatse kuvuga. Hari rero tugiye twihuse, ejo bundi twabonye itangazo ryitwa ngo rishyiraho abategetsi. Ni itangazo ryo kuwa 29. Itangazo mwaribonye, ariko burya abantu ntabwo bigeze bita mu by'ukuri kuri iri tangazo, kuko ririmo abantu, cyane cyane uwitwa Bwana James Uwizeye. Niba ari Uwizeye, ariko n'ubundi nzi James Uwizeye, niwe tugiye kuvugaho. Tuvuga tuti yirukanywe muri ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza, arangije aza kugirwa NSS. Uyu mugabo ninde? Nayo makuru tumufiteho, turashaka kugira ngo tumuvugeho nibura incamake, kuko avugwaho ibintu byinshi kandi bibi, ni shitani mu zindi. Ariko reka tugire icyo tumuvugaho, tugira ngo rero dushimire abazarendo hirya no hino ku isi badukurura amakuru, bakatubwira ati nyabuneka nimuvuze akamo, kuko shitani yegereje indi kandi igiye gukora ibishitani. Muri kubona iri tangazo avuga ngo ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Repubulika barayikoresha ariko ntibayemera,
cyane cyane mu ngingo y'ijana na 12. None kuwa 29 Mutarama 2026 nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizeho abayobozi bakurikira. Eh, eh, muri perezidansi ya repubulika, Brigadier General Jean Paul Nyirubutama, umujyanama mukuru wungirije mu by'umutekano. Urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano, NSS nk'uko tubivuga, Bwana James Wizeye, umunyamabanga mukuru wungirije. Bikorewe i Kigali kwa 29 Mutarama 2026 mu izina rya nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, Dr Justin Nsengiyumva, minisitiri w'intebe. Ibi byo twarabimenyereye, perezida nta gisinya, kabifashe nk'uko nyine ni bya bindi byo mu nkotanyi, nyine nta gahunda bagira no gukora ibyo babonye. Ariko iri tangazo ryasohotse abantu ntibaryitaho, ariko rifite amakuru akomeye. Reka tuvuge kuri uyu mugabo rero. Uyu mugabo wenda tubanze tumubereke ku gihe. Dushobora kumubona, hari aho agaragara, wenda icyo igihe cyabivuzeho, dore ko ni ikinyamakuru cy'agatsiko cyandika ikintu cyose gisohotse, rimwe na rimwe kiduha amakuru ntituyiteho, ariko kiravuga ngo Brigadier General Nyirubutama yagizwe umujyanama mukuru wungirije mu by'umutekano muri perezidansi. Yashyize mu myanya abayobozi batandukanye barimo Brigadier General Paul Nyirubutama wagizwe umujyanama mukuru wungirije mu by'umutekano. Kuri 29 Mutarama, Perezida Kagame yagize James Wizeye, umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano, umwanya asimbuyeho Brigadier General Nyirubutama. Ibaze uyu musivire bahaye uyu mwanya w'ubwicanyi, ko ni umwanya w'abicanyi. Ubu mu by'ukuri kubera iki? Tugiye kumva impamvu, tumenye impamvu. Aha rero babanza kuvuga ko uyu Nyirubutama aje kungiriza James Kabarebe, wagizwe nawe nanone umujyanama. Agize abajyanama babiri mu by'umutekano. Wagira ngo umutekano waradogereye mu gihugu, kurinda aho perezida agira abajyanama babiri, uvuga ngo ntibyoroshye. Umutekano waradogereye mu gihugu, nta mutekano uhari. Noneho uyu Wizeye niwe ngira ngo mbereke, nawe mumumenye. Uyu ni Nyirubutama, ndabona n'udutama dufite. Naho dore Uwizeye, James Wizeye, niba Uwizeye niba ari Wizeye, umunyamabanga mukuru wungirije. Uyu mugabo ni muntu ki? Nta makuru menshi twabonye, ariko hari make twashoboye kumenya. Uyu mugabo utagifite umugore kuko yatandukanye n'umugore we, yagizwe uwungirije NSS ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ngo n'umutekano, nibo bandi birirwa barigisa abantu. Yabaye umunyamabanga wa mbere muri minisiteri nako muri ambasade y'u Rwanda kuva 2005. Premier secrétaire ni nk'aho ari we wungirije ambasaderi, kuko aba ari n'abashinzwe ibintu by'amaviza n'ibiki byose. Iyo ambasaderi adahari niwe ukora. Yarahamaze imyaka irenga 20 ari embassy nka secrétaire wa mbere. Uyu azwi cyane, nigeze no kumuvuga ubwo hari ibiganiro nigeze kumuvugaho cyane. Abashoboye kumva ibiganiro tweze kumukoraho birahari. Uyu yirukanishije abambasaderi barenga 3, barimo Madamu Yamina n'undi William Nkurunziza. Uyu wari premier secrétaire mu by'ukuri, niwe wari ambasaderi mu by'ukuri.
kubera ko yakoze ibikorwa byinshi cyane byo kurigisa abantu, byo kuroga abantu mu Bwongereza, byo gushaka gutoteza impunzi, akaba nawe ari we waroze Richard Sezibera. Dr Richard Sezibera niwe wamuroze. Akaba rero kubera ibikorwa bye byinshi, ambasade leta y'Ubwongereza ageze iramwirukana, imugira persona non grata. Akaba yarirukanwe kuri 28 z'ukwa gatanu 2025. Mu buzima bwe hariya yari afite umugore, baratandukana, umugore yishakira ubuhungiro muri Canada, mu Bwongereza. Imyaka yose yamaze mu Bwongereza yabaga mu nzu ya ambasade n'umuryango we. Akaba rero yari umudiplomate entre guillemets, ariko akazi yarashinzwe karako guhiga impunzi, kuroga. Yarashinzwe akazi ko kuroga impunzi, guhiga impunzi no kuroga abo bita ibigarasha. Akaba ari umwicanyi ruharwa. Niyo nagira ngo rero aka kantu tukamenye. Uyu ni Nyirubutama, niba ari Nyirubutama, niba ari iki, ubwo we ntabwo ari Nyirubutama, we ni uwundi, ariko nagira ngo iki kintu tube tukizi neza. Rero murabona ko abicanyi bagenda, ibaze kugira ngo umuntu abe persona non grata mu gihugu yari umudiplomate, niyarangiza yirukanwe ahabwe inshingano zo kuyobora urwego rw'umutekano kandi yatezaga umutekano muke. Ni icyerekana ya natire ya leta nababwiraga, ya gahunda ya leta. Ibi rero bigombe biha isomo Abanyarwanda, bamenye abo bashyira mu myanya abo ari bo. Mu myanya bahashyira abandi, bahashyira abicanyi gusa. Tugifite ayo makuru rero ajyanye n'ibyo mu Rwanda, hari umuntu wari umpaye amakuru anyereka uburyo FPR iri kunyunyuza abantu, ikaba igenda ibaka imisanzu hirya no hino. Hari nkayo nari mbonye, reka wenda mbereke. Nihangane gato. Akagari cya Semakamba, muri kubona iyo bavuze akagari cya Semakamba ni mu karere ka Ngoma, Kibungo muri make. Ati muri aho dore raporo y'umusanzu, raporo y'umusanzu, mureba abatanga umusanzu wa FPR bahita mwumirwa. Ati RPF Inkotanyi akagari cya Semakamba, muri aho neza. Raporo y'umusanzu w'umuryango wa RPF Inkotanyi ukwezi kwa Mutarama 2026. Umusanzu watanzwe hakoreshejwe uburyo bukurikira: uburyo bw'amafishi mu masibo. Isibo y'Amarembo 41,350. Isibo ya Rubimba 53. Isibo ya Kiruhura 42,500. Isibo ya Bwiza 30,300. Isibo ya Gatobo 23,100. Isibo ya Kabeza 24. Uvuga ngo batanze 214. Serire spéciale Saint François d'Ossard, aba nabo yihaye Imana buriya 42. Kidafako 27,500. Les Hirondelles 15. EF School 23. KMS 1,600,500.
Meditarako 24, 224, ahubwo miliyoni ebyiri miliyoni ebyiri, ndabona ari 24 wenda tufote gutyo. Asipeke 75,500, ariko ndabona atari 24, ni miliyoni ebyiri n'ibihumbi 400 n'amafaranga arindwi, cyangwa 447. Itetero Christian School 18,000, amashuri garage Ranforce 8,000, Agakiriro 34,500, Intego TVT 60, Kihungo HC 63, garage Titanic 13, Subtoto 200,321, Intore Solution igisubizo batanze ni 853 na 35,700, ngo ni 201% byarateganyijwe. Murabona ukuntu inkotanyi ziba zivoma abaturage kandi ari banawunikora. Ejo bundi niho twari turi kureba ko amapfa yateye muri kara karere, ariko bari kugasaruza uko biboneye, nyine kubera ko ntaho bahuriye, bagomba kubanyunyuza. Hari uwari watubwiye ati reba uko ureba, ariko ukuntu FPR ari isi harusahuza. Uwo musanzu utangwa buri kwezi mu Rwanda hose, kandi muri ubwo buryo akagari kamwe 800. Mwibuke ko hari utugari ibihumbi n'ibihumbi. Buri muntu atanga umusanzu individuel binyuze mu masibo, noneho n'ibigo cyangwa inzego cyangwa amashyirahamwe bigatanga umusanzu binyuze mu cyitwa special cell. Ni ukuvuga ko umuntu umwe ashobora kwisanga atanga umusanzu ahantu nka hatatu. Urugero, uramutse uri umukozi wa minisiteri ukagira na koperative ubarizwamo, aho hombi wahatangira umusanzu kandi ukawutanga mu isibo ubarizwamo utuyemo. Amafaranga uramutse wibeshye ntuyatange, wahita witwa interahamwe cyangwa ikigarasha, ndetse bishobora no kukwirukanisha ku kazi kaho ba ko murumva. Uranyumva? Bo karagaciyemo, reka dukomeze. Uyu wize rero umwicanyi butwi niwe uhawe inshingano yo gukomeza kwica abanyarwanda, ariko ararye cyangwa ariyimbire, kuko aje mu gihe cyo kuryozwa ubwicanyi. Kandi amakuru cyangwa se icyo twakwita nk'ubuhanuzi buvuga ko igihe kizagera abicanyi bose bagende bature, bajye hamwe, bajye bose mu gihugu, hanyuma umuriro uzabasange hamwe. Rero reka tubikurikirane, uzagira andi makuru arenzeho kuri aya azayampe, tumuvuge ibibi bye byose. Uyatandukanye n'umugore we, abana be niba batatanye ntabwo mbizi, ariko ikintu nashaka kongeraho kuri uyu mugabo ni uko yari Somambike wa Justin Nsengiyumva, uyu wabaye minisitiri w'intebe, nawe wacengeye mu cyitwa amashyaka hanze, cyane cyane RRC n'igikundi barimo, bivuga ngo FDU inkingi, RNC cyitwa PS Berakure, n'ibindi. Ibyo byose bakabicengera kugira ngo babibuze kugira icyo bakora. Bamaze kubinogonora, bahabwa ishimwe rya mbere, umwe yigizwe minisitiri w'intebe. Ishimwe rya kabiri, umwicanyi araje ahawe ikigo cyo kwica, kugira ngo yice noneho abo yegereye, ntawirirwa amwitambika imbere nk'uko Ubwongereza bwamwirukanye. Igice cya kabiri, agakino ko gucuhura, umunsi witiriwe intwari. Kagame yambuwe umuhanda, yitiriwe muri Malawi, none yatangiye kwitirira abandi ibikorwa atubatse. Bimeze bite? Ibi nabyo turashingira ku itangazo twabonye, noneho ryo risa n'irishekeje, bigaragaza ko abantu bamaze guta umutwe koko, aho Kagame yihanukiriye ati nanjye ntazapfa ntacyo nkuze.
reka nite amazina imihanda, nite amazina ibikorwa by'iremezo, kuko nanjye mfite ubwo burenganzira. Aho rero niho twahise tuvuga tuti umugabo yararangiye kabisa, ntiyashobora gutinyuka gukora ibintu nk'ibi, none yabitinyutse. Dore biravuga ngo ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri 2026, n'ejo hashize, ngo biravuga ngo iki, tubisome. In honor of our heroes, His Excellency Paul Kagame has decided to swallow his pride and, in recognition of Rwanda's national heroes, has directed the following symbolic renamings go into effect following extensive consultation with common sense and history. Donc, mu kubaha no guha icyubahiro ngo intwari zabo, Paul Kagame yafashe icyemezo cyo guha agaciro no kubahisha izo ntwari, no kuba agomba kubazirikana no kubaha icyubahiro bakwiye. Akaba yategetse ko ibimenyetso bikomeye cyangwa ahantu hakomeye mu gihugu hahabwa amazina ajyanye n'izo ntwari mu buryo bukurikira. Akaba bikoze ashingiye ku babishinzwe ndetse no ku mutimanama. Ikibuga cy'indege cya Kanombe cyitiriwe Fred Rwigema International Airport, mu byumve cyabanje kuba Gregory Kayibanda International Airport, nyuma babikuraho bibagira uwo babiha, none ubashyizeho ngo Rwigema Airport. Amahoro Stadium yiswe Agata Stadium. Aha rero niho nagize ikibazo, kuba Agata ari benshi. Ni Agata we, ese ni Agata Kanziga, ese ni Agata Uwiringiyimana, ese ni Agata ndi? Ahangaho byaducanze, twibajije niba yaba azi icyo baba bashatse bavuze, bazi icyo bari gukora. Kuko iyo uvuze ibintu ugateza akavuyo, Agata ninde hano bashatse kuvuga Agata Stadium? Kuki batavuze Uwiringiyimana Agata Stadium nkuko bavuze Rwigema, Fred Rwigema International Airport? Ahangaho urabona bitamusondetse. Agata ni benshi, ubu wese umuntu wese witwa Agata yitiriwe stadium. Ubu se nicyo bivuze. Barongera bati road from the airport Kigali Convention Center remain renamed Rudahigwa Road. Umuhanda uva ku kibuga cy'indege ukagera kuri Convention Center ni Rudahigwa Road. Umva de abami nyine. Noneho umuhanda uva kuri Minadef ukajya kuri Kigali Convention Center no ku biro bya Perezida wa Repubulika kugera Kinamba wiswe Fred Rwigema Road. Urumva we yitiriwe ahantu henshi, ariko bafashe uriya muhutukazi ho mbere mu bya mbere bashyiragaho mu mazina yose, ariko hano bavuze Agata Stadium. Agata Stadium ni Agata ndi? Ni Agata Kanziga? Ubu rero tuvuge ko ari bitiro ba Agata bose. Rero urumva ko abakishe kandi babikoze babishaka. Ntabwo babikoze bayobewe ko iri zina atari izina bwite, ntabwo ari izina bwite ry'umuntu runaka. Abantu benshi bitwa ba Agata. Tugomba kumenya uwo muntu babyitiriye ninde. Aha ni ikintu gikomeye kimwe. Hari rero n'uwakozeho komantere ngira ngo, cyangwa se wagize icyo abivugaho, n'ibyo ngira ngo
bibagezeho ati ati ni gute Rudahigwa wimitswe n'abazungu azi neza ko hari urwego rukuru rusanzwe rwimika ari rwo abiru babigenewe ibyo akabikuba na zeru agasuzugura urwego rwari ruhagarariye itegeko nshinga ry'icyo gihe akemera ubwami azi neza ko mukuru we Stefano Rwigemera rwa Musinga ari we bari bateguye wo gusimbura se Musinga. Rudahigwa akabimwiba akoresheje uburiganya yarafatanyije na Musenyeri Classe agahohotera umugore we wa mbere twageranya n'uwisezerano witwaga Nyiramakomari amubeshyeye ngo ntabyara nyamara utabyara ari we Rudahigwa agafata u Rwanda akarugambanira ngo arutuye Kristo umwami nyamara hari Imana y'u Rwanda yari isanzwe ihuriweho n'abanyarwanda bose ahubwo ikibazo ntiyanatutuye Kristo umwami ngo bikorwe byabaye mu magambo gusa agashyigikira akarengane ikiboko n'uburetwa icyitwa ubuhake cyatsikamizaga abanyarwanda b'abahutu ku kigero cya 86%, akemeza kontara y'ubugaragu hagati y'abana b'u Rwanda agatinyuka akabishyira mu nyandiko y'abanyarwanda bamwe abatutsi bari bafite itegeko ribateza abahutu nk'ibikoresho byabo akagambanira se Musinga akemera kwima ingoma se akiriho aterewe uyimurazi nk'uko byagendaga Ruzagayura ikica abahutu 300 we n'abatware be ntibibakore ku mutima bikamera nkaho nta cyabaye ahubwo bakabisha uwitiriwe mbere ikibuga cy'indege cy'i Kanombe wanaharaniye ayo majyambere nyakubahwa Gregory Kayibanda akabimukuraho nta mpamvu azi neza ko azanye amakimbirane mu banyarwanda. Rudahigwa abirigi basabye gushyiramo komisiyo yo gukemura ibibazo by'ubusumbane hagati y'abahutu n'abatutsi akazinzika raporo yabyo akabeshya abirigi na Loni ko nta kibazo kiri hagati yabo kurinda iyo biturika mu kwezi k'Ukwakira cyangwa mu kwezi kwa 11 Ugushyingo 1959 none ngo bamwitiriye iki ngo muhanda koko uyu ni waduhaye igitekerezo kuri iyi ngingo twebwe rero icyo twashaka kuvuga ni kari akantu twabonye ubundi mu buryo bw'imikorere y'ibihugu intwari zitirirwa ibikorwa remezo kugira ngo abantu bazizirikane bazihoze mu kanwa ntabwo ari ibintu bibi iyaba byari ukuri ikibazo ni uko igihugu cyacu kitari mu maboko ya bene cyo n'ibikorwa bikozwe ntibigirira akamaro bene byo uyu Rwigema kuri twese abanyarwanda 90% tumufata nka nyirabayazana w'amage w'akaga kuko ubwo yafataga icyemezo cyo kwambuka itariki ya mbere ukwa 1990 niho jenoside ya mbere yatangiye umuntu wa mbere yishwe iryo joro hanyuma urupfu rwinjira mu Rwanda niho wazanye urupfu mu Rwanda ntabwo ari intwari ni ikihebe ni umwicanyi ni igikenya umugira intwari nuko ari intwari mu bwicanyi uko yacanye urutinyi yishe benshi si intwari Uwiringiyimana Agatha ntabwo twamenya ubutwari bwe cyane cyane ko nawe yagize uruhare mu gutuma ubutegetsi bwa Habyarimana buhirima yatumye impunzi abantu barenga 3,000,000 bahunga igihugu ubutwari buri ubutwari bugaragara mu bihe byose no mu bantu bose ntawe uvuze ngo abangaba ngo si intwari koko intwari ntabwo igira uruhande bogamira ibaragiye neza ikiremwa muntu ntabwo yagiye neza itsinda abo bantu turabita intwari gute
aba bicanyi barimo ba Rudahigwa turabita intwari gute? Hakoze iki? None se amabaruwa arenga magana yanditswe na ba Gitera, yanditswe kugira ngo bakora manifeste, hanyuma abagaragu b'ibwami bakavuga ngo ntaho duhuriye n'abahutu, si we wayobora, yabikozeho iki? Hari n'abavuga ngo yageze yari yaraganjwe, ngo nta mbaraga yari agifite. No, yari umwami, ntiwabivuga, yari umwami. Birashoboka ko yataragifite ijambo. Niba ataragifite ijambo, yari akiri umwami w'ikizi. No, iyo uri umutegetsi, nta mutegetsi w'akana ubaho, nta mutegetsi w'akabwa ubaho. Koresha ubutegetsi bwawe cyangwa wegure. Aha rero niho mvuga nti ntabwo ibintu byose baba batubeshya. Reka rero nsoze iki kiganiro ngaruka ku ngingo ebyiri ntabonye umwanya wo kuvugaho kandi ari ngombwa, ariko nzazigaruka hejuru. Iya mbere, turamagana izimizwa, iburirwa rengero ry'umuvandimwe, ry'impirimbanyi, ari we Jean de Dieu. Yaburiwe irengero, Jado. Reka murebe, wenda hari uwatangiye kuvuga uyu Jean de Dieu ihora habona ari hehe? Aheruka kuvugira ikiganiro, cyo gutanga ikiganiro kuri mbone imbarutso ya demokarasi, asobanura neza uko William Ntwari yishwe, none nawe yaburiwe irengero. Turasaba ko agaragazwa. Ntabwo leta, ntabwo ubutaka bw'u Rwanda bumira abantu. Kuva ku itariki 30 ntabwo ari kugaragara, 31 itariki ya mbere ari hehe? Kuvuga abavuga ko bagiye gusura abana be bakamubu, donc ntago ari kugaragara ari he? Turamagana ubu bwicanyi, turamagana kuburirwa irengero. Umuntu yatanga igitekerezo ntakwiye kukizira, ariko se turabibaza nde? Ko tubibaza abavantara. Ikindi bashobora gukora ni ikihe uretse gukora ibinyine? Ikindi ntigeze mvugaho, nzabigarukaho, ndagira ngo wenda mbitangire, ariko nzabigarukaho, ni ukwibwa kwa Fred, noneho barafinda Sekikubo Fred, nawe washimutiwe mu rugo, abantu babisakuza bakavuga ko bamufite. Hanyuma ribu irashimuta, cyangwa ribu itanga impapuro zo gufata. Kuki yamushimuse? Ubusa afungiye dosiye ko itaragezwa mu bushinjacyaha. Turasaba ko izi nzego abazarendo mu bikurikirana, aho bishoboka abantu mu babo hose, kuko ibi birakabije. Turamagana ubu bwicanyi, ubwicanyi, kwica umuntu urubozo, kumwica ahagaze. Niyo mpamvu twita ko ari Babylone. Abantu bari bunyago, bafashwe bunyago. Iyo bafashwe kuriya ntabwo ari ibintu bidutangaza, kuko tuzi ko nta kindi wakura ku kimasa, ntagikuraho amata, kandi akageze mu majigo y'imbwa ukuzamo ubuhiri. Izi nyangabirama zamaze gufata abaturage mu majigo, kubakuramo n'ubuhiri. Ibyo ntabwo ari ukubica ku ruhande, kuko nabo ibyo bakoresha birirwa babahonda ubuhiri. Ibi rero nagira ngo tubigarukeho, ariko nzagira n'umwanya wo kubivuga neza, bisobanurira abantu. Reka ngaruke ku bitekerezo bindi abandi bagezeho. Hari uwaduhaye amakuru ku bijyanye na biriya by'imisanzu, yavuze ati icyo ngicyo cyiswe intore solution ni uburyo bwo gutanga umusanzu binyuze muri digital application yiswe gutyo. Digital application ubumva ni uburyo bwo kwishyura hadatanzwe amafaranga y'ikashi. Igeze kubaho gahunda yo kubarura abanyamuryango wa FPR mu gihugu hose,
hakoreshejwe digital tool. Digital tool ni nk'aba basi ni tool les outils digitales, ni ngo bakoresha ikoranabuhanga ku buryo iyo ukwezi kugeze buri muntu atanga umusanzu akoresheje telefone ye, agaca mu nzira zenda gusa nka kuriya kwishyura umusoro wa Rwanda Revenue binyuze kuri telefone bikorwa. Mbese ubwo imisanzu ikusanywa hakoreshejwe uburyo bune: gukoresha ifishi yabugenewe igezwa kuri buri mutwara sibo, gukoresha intore solution, kuyanyuza ku kigo ukorera cyangwa bakayakata ku mushahara mu buryo buhoraho, kuyatanga mu ntoki bakaguha resi. Yewe Rwanda baragowe. Noneho ku bijyanye na bino bijyanye no gufata umuhanda, hari uwatazi igitekerezo aratubwira ati Rwigema Fred waranzwe n'ubwicanyi no kudurumbanya ubutegetsi mu bihugu nka Mozambique na Uganda, ahangaha ho yakoze amahano yabuze gihanura. Ntaho biraba mu isi nzima aho impunzi ifunyanga amategeko ayigenga, igafata intwari igakuraho ubutegetsi bwemerwa n'abenegihugu, ikigira minisitiri w'ingabo, nyuma ikazafata intwaro zo muri icyo gihugu n'abasirikare bacyo, igatera nanone igihugu cyayo cy'amavuko. Nibyo Rwigema Fred yakoze atera u Rwanda kuva ku itariki ya mbere Ukwakira 1990. Kuva icyo gihe kugeza amagingo aya, u Rwanda rwaguye mu icuraburindi, abantu n'ibintu baratokombera. U Rwanda rwarazambye ubutazigera ruzanzamuka vuba, kereka rusubiye mu maboko ya bene rwo. Akaga kavanze n'akayubi byayogoje u Rwanda kuva Rwigema Fred yinjizamo induru n'imiborogo guhera icyo gihe. Ibisigisigi bye yasize agabije u Rwanda birangajwe imbere na Kagame, nibyo birugejeje aho umwanzi ashaka. Naho ibyo kuvuga ko ari intwari byo babyibagirwe. Ubu rero murumva ko uyu nguyu afashe akubita hasi. Amakuru rero dusorezaho ni uko aba 23 tujye tuvuga RDF bitanze muri Uvira, bagaragajwe na Sulietona Mbuyi Karonji Regan, akaba umuvugizi wa Sukorade muri Sud Kivu, yabagaragaje. Ndumva ibyo tuzabigarukaho mu kindi kiganiro. Reka bavandimwe rero nsoza iki kiganiro mbashimira, ariko ngaruka kuri uriya mwicanyi mumenye ahava n'ahajya. Abazarendo bo mu Rwanda bamukurikirane, bamucunge, ariko bamenye ubwenge cyane, kuko murabona ko ubwicanyi bwongeye kuzamura amabinga, abicanyi bongeye kukameza. Ukurikirane nyabuneka, mumenye ubwenge, mutajya mugwa mu maboko y'umwanzi muri iki gihe ari mu minsi ye yanyu. Mugire amahoro y'Imana, twese hamwe nta kabuza tuzatsinda.